we shake it a casa na pen of the tafel. No. Now we be make it through. Yes, adaram looking paranam ala de chinengre. Prosta del fu paranam na so uma sama ekweki uma pikanga manenge. Uma sama no makwek manengre. That's right. Uma sama no makweki manenge. Yes, utampuya una de bala aywaisi Israel komakanda aini Christus. Mi bala missa efi apuan fra wakako aksu nenya sama. Unenya sama ko aksi gewoon welaki uit over sawabe. Over a Bible a Bible a history buku blakamanga ingi. A Bible a kulturu buku. Yes, you look like famesa brother mi jaso apuan barba. Now I wet me brother. Now I wet gado takwa mam abiwa Bible. Ya bia uma sama lewanga manengelo. Amanengelo we abi Bible. Auma sama lo nai abi Bible. You see? Na desanda tuwe konfukosoro. Utrai komba kana awet fugado. Pobede? Exodus 20 vers. 17. Kom sorry wan wet. Gima bukufu Hebreeën 13 vers 4. Mo sorry wan san sepsa. Mo sorry fagado kutu te guai bala vrouw. Te guai bala vrouw. Fagado okutu yu. Lees het. Hebreeën hoofdstuk 13 vers 4. Fugo trouw abibunam gi alasuma. En dat trouw bedi no de pori. Magado sa krutu dem huru suma na suma. Yesi, if je boro kwai bala vrouw. Gado ogo kutu yu. Want ibala abe vrouw ibala kwa woko. Je go suki ibala vrouw anga desi. Yesi. En ook to efi apua vrouw in o trouw angen go trouw. Anes gado okruti en yum luku. Hey, de saf me talk. If you dang our man amano wan trouw anga itok. Amano lobby. Isa say dama ne trouw. Ama iden kitak hey mi wanya so propo tamara. Mi wanya blanche tamara. Mi wanya cosmati. Ala de ama wanya first. Ala de ama wane gwa wan tauman. Ama ugo tete. En ama uchasiki kokiu aso gado kutu. Gima buku Deuteronomium acte 20 vers 59. Kom soli fagado kutu. O soli fagado kutu. Yesi, dus if one vrouw de jaso ya bi mate gwa osutay gi mataki hey if you lobi mi trowangami. Yesi, lees. Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 59. Da masra sameki bigi pesticidi kong na yu tapu. En pesticidi na yu pikin tapu. Bigi pesticidi na nga heavy sticky. This is a tongue langa. Yes, if you not throw, God will make a siki quite up one sang. I'm a few boy waka, and you say for them kitaki if I'm a fume waka, them say for long jaman. One sang, the umasama be one taki duana wisi. If I'm a fume waka, mika waka again too. Yes, a siki go take it. And if I'm a kisiki, that they you ching or make a kinsere for abasika, kinsere for boys, me darama tak the siki or that tap you ching. And the siki otalanga. Lazy. Moro fara. As a poti all of them sticky for ejecting a you tapu. Them sticky this you no be. Them sticky this you be frede. And them sa fascina you. Lazy adete. So and so strefi. Them sa so strefi. As a chari ibri sticky and ibri pesti sticky. This you. This is no be skrifi na ini da buku for the wet this. Yes, gado opot ibri pesticidi di no skrifi in a buku for a wet this. It's not skrifi in a buku for a wet this. Okay. Yes, it's not script jaso. Adaram if you waka, if you let one vrouw e waka gi man, you go chasiki ga man fiu. If you ke wama e waka gi vrouw, you chasiki gi a vrouw fiu. Yes, and they kisi AIDS na adesi. Adesi for AIDS at dede. And a pai ma fu sondu na dede. Come so ita kite ye fu sondu yo dede. Gado kiwi ukomopo u stop tu sondu ba kamanga ingi. Udai koli a wet fugado.
O traicora wet fugado. Esse a book of Romeinen 6 vers 23. Kom so dit ka pai ma função do na dede. Lees. Romeinen hoofdstuk 6 vers 23. Because he did it, de da pai ma função do. Para presente fugado de libi futego door Jesus Christus we masra. Esse dede de a pai ma função do. If you ek wa man e wakagi you vrouw, yo tasiki ki a vrouw for you. En you le kamas rep o dede. Eti baka manga ingi una be buka bada we wani abi 3 for vrouw. Pa yo so lugo de 3 for vrouw na 3 dusu SRD. Pa yo so lugo a vrouw na fo dusu SRD. Nooit no ma doen. Eti daarom mek a be baleta kwa mamu apwa vrouw, wa vrouw mum apwa man. En utu etrowanski. Yesi, en na precies so srevi, you aleka man, ayuna edef you also. Gima book of Hebreeën 11. You leka man, ayuna edef you also. Ayu etaki, te you taki, asa you taki afro mumdu. En you underways afro underways apchi. Majasa parana minosha sanjaso. Yesi, omdat Messi afasi pa de jong umapchi eweri. Messi afasi pa de jong mapchi eweri. Jong boy fu 13 jaar, 12 jaar, 9 jaar weer brukune ondrobela. Chim meisje, samisi jason, tide nog misje. Amma straight ga meisje. Straight en wiri, anga bela shorta meisje qua strati. Soort voorbeeld wegi. Soort voorbeeld jullie appa egi. Soort voorbeeld jullie amma egi. Lees je. Hebreeën 11. Ja. Hebreeën 11 vers 4. Lees je. Hebreeën 13 vers 4. Fugotro abibunem gi alasuma. En dat trobedi no de poli. Maar kan dat kruitu, dem huursuma, nanga dem tutasuma. 1 Corinthians 11 vers 4. Esse gado oculto des huursuma nanga des tutasama. Missa Faigo. Missa, goedemorgen. Mika actie aan zijn even. Give 1 minute, 1 minute no mopi. Luko, go sa atexia etaki. Yen, go baka na Hebreeën. Sa atexia etaki. Missa na long. Yen even. Sana nefi. Yes, I got to taki. Listen. Hebreeën, hoofdstuk 13 vers 4. Fugotro abibunem gi alasuma. En dat trobe di no de poli. Maar kado sa kruitu dem huursuma, nanga dem tutasuma. Yes, is a atex etaki. Yo man leg me uit sa atex ja so etaki. Ha? Zeg taki? Hangi kisi. Kom. Ye missa, kom soli wansani. Lukuya. Efu angi kisi a Bible ya zo toch? De lezen angi nou kisi mo. Kom so, gima buku fu do lezen. Gima. Kom so wansani ipa. Look ya, kom so isaga do taki about angi fu. Matthew 3. Matthew 3. Matthew 4 vers 4. Maar Jezus ben piki taki. Buku fu kado de taki. Wansuma no salibi fu brede wang. Ma nanga ibri wotu disi komopo fu da mofo fu kado. Yesi, wasama na ilibi fu bele uwa misa. Des ano fu bele uwa yo libi ma fu ibi wotu sa komopo na mofu fu gado. De wotu ya sa bilibi, de wotu ya so puwa anji fiyu. Koye, asan sawe kali ya so tok. Te alika san ya so tok. Asan sa ino be ye noit. Sansa yuno be sabi noit. Abung gado sabi. Gado sabi. Gima buku 1 Corinthians 11. Jadi 1 Corinthians 11 wosori a order fu amang. Wosori tak na amang nena edef a oso. Ano afro. 1 Corinthians 11 vers 3. Mami wani fu sabi dat hij da hede fu ibri man suma de Christus. En da hede fu da uma de da man. En da hede fu Christus de gado. Nesi. Ibri man suma disi pegi e fu taki profeti taki. A ede fu Christus de gado. A ede fu amana Christus
En a ede voor a umana a man. Je ziet? Dus a man, a vrouw en arke man. En de ching en arke a vrouw. Je ziet? Zo a orde zet. Zo gaat het zet a orde. Maar ja sa para na minoshi a orde dati. Ja sa para na meshi. Tak de jong op ching e weer sani. E soort de skin. Ana meshi ook de man en re weer broekje saka de billen. Je ziet? Kom sorry van een vrouw. Bom leren. En van een vrouw. Sa afro mom bufuler em chisani. Juma bukuf sanin. 1 Samuel 8 vers 13. Nation is men leading by example.